video Sabri Anifi. Şu anda Kaufland'dayız. Çok indirim var. Ne kadar bu? Haribo 79 cent. 1.90 €1.90 centin. Hadi bir göster. Ne? Bir Seni de göster. göstereceğim. He. Merhaba de. Merhaba. Bakın promosya var mı? Kaufland'dayız. Bugün çok indirim varmış. Yine Haribo'yu. Arabalı. Bunlar ne? Izgara makineleri. Ne? 29 sıradan 19 euro. Izgara gene. Наистина, че имам промоция. Има, виж, от 2 евро на 99 цента. Домати са по 99 цента. Ne demek? Значи ne скема promosya. Да. Голяма. Yeni indirimim var. Neyse. Başka ne bakacağız? Ne bakalım ne var? Ha? Gel. Şöyle bu bavul 69 euro. Bir indirim yok. Bebek şişesi 10 euro. Oyuncağı. Bir makine nasıl almadınız? Ha? Bunun fiyatı bana söylüyor. Batiret. Nasıl makine ben almadım ben 5 euro. Ama daha nereden bileceğini de uyar mı sana? Makine, bu makine de burada promosya var hani. Burada makine var ya dediğim gibi. Burada bakıyoruz net. Bu ne? Bak. Bak ben şey aldık pazardan. Aa, 37 euro dedi. Yine soğuk yapma. makine var o tarafta, gel bakalım. Evet, burada da var bateri. Aynen, ama nesi hangisi? Şey de var dondurum aleti. Zarejdan şey var. Aşkım bu ne bu storelar? 9 euro mu? Öyle gösteriyor. Ha? Nereye kaldım? Acaba? Şu an numarası var. Alırsın. Sonra geçeceğim alacağım. Niye? Ya bir şey diyor 9 euro. Makine var çok indirimde. 30'da 200 kalkıyormuş. 274 eurodan 89,90 euro. Ve 119,79 euro. 119,79, 274, 89 euro. Промоция на Kaufland. Не в България, разбира се, а в Германия. В Германия промоцията. Ne koyuyorsun? Cebimde. Ne koyacağım? Hala diyecek bir şey koyacağım. Bak. Радио var burada. Кастифончето за топла вода. 14,99. Телевизион за stойка, поставка, televizyon için yani duvara bağlama 19 euro. Ya makine biz bulamadık. Ha? Geçe bir taraftan makine. Ya. Ne Kaufland promocija. Ne güzel şey. 9 euro. Var ya. Ama aşkım burada çok şey var. Bu şey var. Drel- Tu instrument. Drelka da var içinde. Ha, Drel. küçük o. Ha, nasıl benimsin? Tam da senin Drelkan hani.
Praktix. Burada lazım olsun. Bak hele yavaş yavaş. 9,99 на Praktix. Който ви трябва всичко има. Не лядам са практичен вар. Халфан. Buradan küçük. Rakam ne var? Yine boş şeyleri var. Makine. Şimdi 9 euro. Шанс ви намерен? Да, за 10 евро. Ще стане ли за 7 часа бъде? Как? Не знам дали ще хареса. Адидас, такова си има тениски. И това на Адидас 29 euro. Yani 24 euro. Yoksa bu mu? 17 euro. Ayakkabı da var kapıda. Да, бе, ще стане, ето виж. Я, 10 евро на него чанта. Дали ще хареса? Капи. 22-24 евро. Що да ми хареса? Машина var yok var mı? Среща маса някъде. Обувки, чехли на 6,99 на 7 евро. Абонирайте се на канала. За още видео за Анифи и Сабри. Харесвайте видеото. Ще продължаваме да правим още видео. Блузи пак тук има на Kaufland с 9 евро. Обувки пак има. Детски на 5,96 евро. Това е съвсем много. Тази е машината на Praktix. С Praktix тук. На Praktix. За вода, за чешми. Ya. Evet. Sen gel değil mi? Dur ya. Liam sen gel değil mi? Aha. Ne yapacağız? Bir makine bulamadım hani şey. Ya, alo. Контакти на Kaufland. Навари против пожара на 14,99 евро. Ще видя късно, след малко ще прекъснем. Търси някаква машина в Praktix. Бях там была, ма. Не знам, видео как подъждаш. Ne devam edeceğiz. Bir tasvir. Ne? Aslında reklamı kabitle gösterelim baba. Tamam mı? Bu ne? Bu diyor mu bizim şeylerin falan adı konu? Против мишки. Да. Да, същото е. 14 евро. Aynısı. Allah Allah, makine nereye gitti aynısı? Soralım da ne yapsak? Soracağız. Videoyu bırakırsan video kapatacağız. Devam edeceğiz. Daha geç. Ya bakalım ekleri gösterelim.
Bakın ne bulamadık mı? Burada kalkmadan gidiyor. Hadi gelin çıkın Kaufland'a gelin. Promosyon var. Çocuk şeyleri. Baba, Bunlar şimdi bu kadrolar bunlar yani almadılar. bunu alalım mı? Alalım mı? Hayır. Yok. Nie. 99, 8 euro to... Нещо промоция има ли? Има ли промоция? 1,49. Искам да видя клейка чак. Я колко Си. Хайде, пак някой по 2 евро има. Някаква промоция по 2 евро има. Те са казали 2 евро, 2 евро, 2 евро, 2 евро. Нали? Тук са по 1 евро от макарони. По 1 евро, По ти 1 кажеш, евро, да ги видя. Да, рекламираха. Те са хубави, да си вземаме един пакет. Макарони. Спагети. Има никой не ги видя. Казах по 2 евро, оттатък са по 2 евро. Да, значи по 2 евро са ги намерихме ги къде са. Изо на Калфа. 2 евро. Някаква промоция са показали на 2 евро, на 1,30. Това на 2 евро пак. Варно. Чак списък си направиха, видяха всичко, че има. Няма, какво ти бяха списък, да това ще го вземат, да? Те да, си направиха телефон. Не, че ти се направихте списък. Almalar bakmışlar. Yani promosyon hemen çizdiler. Ne alacaklar? Bugün ne alacaklar? Ay mama. Харесвайте видеото, ще ви следим и какво искате. Какво те пожелаете за Германия. Ако искате да знаете, ще научите. Харесвайте канала, абонирайте се за Сабри Анфи. Het warm, warm. По 1 евро са. Ja, по едно евро. Чакай сега. Това пакет ли е или? Не бе, е така. А, това цяло. Сега ще вземем едно тъй. Едно така. Това ще ги харесат мене. Това е горе, маеш. Горе. Какво е това? Най-горе. Те са най-хубави. Най-горе, май, най-горе. Чакай за малко. По едно евро пак е. Найде пак коем. С буркани са. Вземай те са. Ето е хубаво. За май на 2 евро ще сбурканци. Не бе, 1 евро. Не. 1 евро пише. 2 евро сладкото. Те с горните, пък всичко долу е 1 евро. Да бе? Вземи на каса. Да, аз точно това. Това ще чаната, що я служи тук, бе? Виждай мой син. Значи, че не. А ти робена. Много е лоша вана. Мисля, те са по 2 евро. Сладките са по 2 евро. Вземи. А пак те с долу да се сбърка, 2 евро са. Ей, виж даже. Сега отделя Янеши с шоколад. Може да Който... се отделим даже. Сега. Хората те я отделим. Не, тук с шоколад има. Къде? А, да. Това с шоколад. Още едно шоколад. Ще кокос няма ли? Че не го знам какъв е тук. Че кокос не е го ясно тук го виждам. То касата не трябва, бе, само с бурканите или с каста се взема. Още да отделя ли?
Стегате. Те статки ще вземеш ли? Може. Aynı mı hepsi de? Ya götü. Gösterin. Akstire. O da aynı Stück, aynı Euro da. Du musst gucken, was Mama nimmt für dich. Şöyle bak. Hier schreibst du ein Stück 1 Euro da? Ja, ja, natürlich. Eine. Die Kasse extra da? Hier zur Seite, komm. Gel sorsun. Git sor. Weißt du nicht, Was die Frage mit? so rote Ach so. und dann machst du so. Aber es geht nicht. Nee, nee, Ja. es geht nicht. Dann andere suchst du und Die Frage andere so Kollege. und da. Danke. Nein, nein, wenn so stopp und zack und. Ja, man ist nicht so. funktioniert, ja. Ja, aber andere. Die andere gucken, ja. Ja. Okay, danke. Guck nach oben und gucken, wo es so fängt. Ach so. Danke. Човека ни каза, че на 1 евро било, но има някаква машина там директ ти показва колко прави. Маркираше там. А това навсякъде май няма. Аз не работиш тук от среща. Haydi kalfa. Ya. Dur şimdi geleceğim. Nereye gideceğiz? Aha. So. Hier geht es schon. Aha. Geht? Ja, und mach so. Nein, nein. So, so und so. Einfach so. Und jetzt hast du. Ach so. Und das Die Ja. 1 Kilo 200. kostet 1 Euro. Ja, 200 dort, ja? Ja, Und hier 500 schreibst du, ja. na, aber das ist. 500. Und 200 1 Euro schreibst du. Aber das ist. Ich denke, nee, nee. Ja? Es und so. Automatisch. Jetzt gucke ich. Nein. Ein Kilo. Ein Kilo kostet 2 und hier für einen Hund und das. Ja, 1 Euro, ja, richtig, Ja, ja. das. Okay, danke, ja. Ja. Jetzt weißt du, was da neu ist. Ja, okay, danke. Ja, mit Maschine, ja. Zack. Jetzt gucken, wie schreibst du, was kostet, ja. Oder an die Kasse. Ja, richtig. Am besten so. Zack. Und Danke, ja. wo ist mein Wagen? Kasayı bıraktım. Çünkü kasada var fiyatsa. Ne dedim sana, kasa falan da var. Ya kasayı mı var? Hani kavga boş çıkar hani. Boş çıksa boş çıksa mı gelir mi? Daha Alırız. Bulgar'a bilir. Evet. Kasa по ne? Да, наистина. Все още вземеш ли нещо? Кетчуп, метчуп, те промоции има ли? Промоция, наистина има голяма промоция. Да, да видим тогава, полека да варим. И човека ми показва на Анев, като нещо трябва, отиваш на машината, тук там гледаш ли? Ya. Цъкаш и там показва колко струва. Hadi aslı. Etleri sonra bakacağız. Много е тежко. Evet. Mesela. Et var burada. Bu promosyon yok galiba. Var burada promosyon. Dur düşüreceğim. Nay, bırak. Niye bu? Alalım. Olacak ki. Olacak mı? Ya. Çikolata ngon.
Бъдеш мене. 4 евро. 17 на 9,60. Има някакви пържолки вътре. Колко е тук? Не знам. Колко? Кило? Кило и 100. 100 и 200. Цен штук. Папи, папа. Видите колко. Добре е. И, да, добре. Значи другото 8,90 прави. Да. Килограм. Ще вземеш или не? Искаш ли? Не знам, как кажеш. Ама вземай. Вземам за Да. 7,90 ма. Той пак чисто мислиш. Чисто е. да вземам два штука. Да. Вземай. Се еде. Добре. Ще ви? Папи, папа. Е, сега идвам. Продължавам. Не? Какво има? Какво е това? Сега не трябва. Дойдем на кафе, нали? Да поздравим. С колата друг път ще занимавам. Други промоции има ли? Видим там. Салам, кашкали, тек се работи мога да намерим. Машината можем да намерим. Днес. Има друг кафе. Такава промоция. Ликуйте. На 2,99 на 2,60 малко. Аз промоционна. Какво има? Се дърпам, че може да работят. Те по 1 евро са, не фили? А? Те си. По колко се иначе? 1,30 или колко бяха? Чакай да видим. Вземи си. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 10, 11, колко ще? 10 парчета. 12. 10 да си го вземи. Нищо. Постоянно се взема за кита. Ти на 1,25 да го вземем, не? Ти едеш, се обичаш, ще представи. 69 евро. Няма да. Това трябва. Üşüdün mü? Нормално. Промоцията. За... Други промоции май не сме видели. А? Не? Че кажа се. Ски? На тата. Onlar kaklası var. Да си, dur. Много çıkıyor ki. Üşümüş. Buradan bir kamera buna geçtik ya. Ama maşını da burası bulamaz. Sus artık anne. Sus. Aman maşallah. Baba. Машини тук има за коли, арабас şeyleri. Haydi arkadaşlar video kapatacağız. Videoyu затваряме. Това е за днеска. Още работи има да ви снимам. Харесвайте видеото, ще ви продължаваме да ви снимам. Кападери, мъж. Okey.